Zena kay show? Sila kay mgando desa. Mbak kapati sa nan goup la, met mouri apre. Mbak kapati sa nan goup la de neg baz 400 ouzo yo. Ase, e mache la, mba vle pale bokot moun, aso konen, an dan nan entourage neg baz 400 ouzo yo. Met we, on tigre moun soube ki, e toute we, on wen. Monshe, me yo kidnape ya. Me yo kidnape ya. Avec pe yo. Nèg yo fait pe yo couper me yo men. Nèg yo fait pe yo couper me yo. Ah, ba terrible net. Ba ma nan base la non mais m'gon nan mitan nèg yo. O men. M'gon nan mitan nèg yo. O men. A di base 400 ma ouzo. Gen innocent la den tout. O ki do pa nan même je en de village. Gen moun kap passe tout bokot. Izo tout bay sa. O men. A di gen bandi nan kwa de bouke, c'est vrai, mais gen moun ki ka fréquente yo, on wen. Monche, bay terrible net. Pe coupe mais puis la serious. Ah, monche, gon dernier gon dernier gouya no men bay. Ah. E bay tout moun camper ap gade. A de tete men se, e bay tout moun camper yap gade. Nèg yo fait bay scène publique coin. On bon? Nèg fait scène publique coin. Et marcher parce que m'pa vle parler pour nèg yo pas attendre. On bon? Monsieur, bon dernier mec qui fout ton gouillade. Bah la gueule est tellement bon pour lui, mais il gueule te connait petit couper déjà. On bon? Il ba on dernier gouillade. Tout le monde bat bravo. Ah. Regarde ces blagues, c'est pas terrible net.